no online TV channel and man dun chang kos nyak mle no right no gwasama te kon kalari ti banaling ano ka kalari batch me jira me jidid gwasama go region jinde channel de je support de subscribe kede notification ba de je twan ko mete mi bre gwasama da shamala shubeke bana rach ketin kon lat karodian kenyam bana rach ka kwiri ga medane shi to tiang ajan bana to gone ka jalera me riga ji to tiang doran kawulang ajan bi kon kwenon kenyam doran shal ke doma payam kawulang county jen charge book tiang kawar kuma jani ki kuma kilme yadit doma payam charge book kerenial kasha te chakawang Chirenial che ben ka wer gwada dan tana toyka ke kuna lo ko dong le na toch chirenial mo che book renial UPDF la dung Uganda People Defense Force kene de ni SSPDF tin kon sharen mat kel chirenial in che book tiang ka wer ka Wulang County men tuore ke je jana ko ban je latin detail katin kon sharen lat kenetin kon tin warke ne ngok lwal yaken ke jangtin kon te ka baliet dorshal ke baliet che joja gwanu si kume kirme yadit ano kume SSPDF ke Uganda People Defense Force si karen yal chikane jak la or keni netin content ka baliet ke dukon cholo dinka ngok lwal yak kenetin kon tin cha or kaduop bokana ka jeme tai change ci kon lingano ci kurcha to doro shal ko baliet gwade dane ci ngwane nuori ki nuor wa ami shala do ci ke jen ci kan wurum kanetin kon tin la ngwani ki de ni SSPDF ka Bishop Force tintere wika baliet ngwena mo shukor mo shuro shulat mi jikor mo cha tuogo ci jangla do cha kana ngok chop ke kine dang die je tewich okti kine dang die no no kokti kine dang die tini cha kana ka jodan chalat ke re kor mo chineti shop ke jen badda kudon wan ci yeken ci ke tesnientin ke report pai kana ladene ko report en yam no ke me chala da high radio lat ken no ne te yam ken di jen di barrow ka jibon de shop jen bakkel wi de die you know anna mo chukala ro teken ke jibbo ndo chuko jandang ro ide bangwan no alo ko kore shwari poden do dien chabu no lo ne jen bakkel chikelu bari pode jaga chikana no dio je jibbo ndo ko ne chite ga bot ko tesnen che peng ne dial chi wona kan di chop ko jen badde gudan wan a jeri pode da ne sha no ko ndiala ling ko kore che jang charen yode ka kel ke kumedien shawude shwal ke shol ton ba lok die ngayen diale agad jani ka jan doro tiega ke wula agad jana mom shwal shol ton ba logo jan kan pol nan kel charen mat chicken renial SSPDF dung Uganda People Defense Force chicken jak doro shwal ke me doma payam ka worien ka jang la janken shinamo cha tok tiang chicken we chicken wang kane to contin chwal ke jang so man ku kon ling janani chinetin konen ta ka balet gwasame no la dinya bishop ka kan dinya SSPDF kan yala wa ka wa kare duara chwal ke me wulang ka chokin alo wa kana wa kan kanak men ci bot ken yam ka ren yal ci bodon ka bogaran chicken boka je tiang gwan mi ta ga tikatin tinedi tikatin but tel report mi chalat ka wo mo dong te ne ti te ne no kana kola no mon tel report mi chano but man chala ne je no kene tur ya share online man mi dit ke bol mi dit mi cha tur gwadra na chire ga mo cha tok tin men chi re nyal che boxen so no de gwan wona na en re nyal che bok kan bong ne jen ke day bang dio go jen wo che bok ke kam ko line se diar wi pon ngai kona boken ke day ke chemical chit ke jat dong bukan jat be ken yorpin jat mo je ne chikan ladne ka nasel chi kon diale ne
so no mo mi shiro da lat tiang ka jaslo an ji long gad jani dang rotin charen mat ko biken wari biken kana ka jen shane no ne anyong ai kono no uri shal kame man wuda pai kwan la kwar ran ulang la pal but jeremy jan ci kon dia la ngadi no cha kwanya te celebration ten tere which ka juba ane tu mwan lia ka je longa no cha ko gwa lo te ne tu kwa kim yadi kwa je congratulate no jani she wuda mo cha kwanya la ran ulang but last night then sha chunena sha bungena kare nyale what about the same people but tell me they will never condemn it and ring chicken me so ne me ring mi tuok dor shol kono me e wulang a tiang ka war ngoda woken ka woken ka advancing be kare wich ka wulang but do ma payam jendor dan cha dak ka wulang wini mi kwa ku jeno dong me ko bo kana wale ki chora lat but tena mori podi cha non ka ne to kon de ka bot ki mite ne ti shites yin tela mi chalat but problem jene ga tiketin you know so ne me there la kel chana nyoga we gwata me wan re which ka juba re wiki juba ka jo chalat gwata me chala do ne na no so before kan kono re wiki juba chana mandana chi tuok dora shal ka me bor chana jaling bor cha jang ti choko jandang ro la men jan ti jandang ro cha connecting men jan ti jandang ro to cha connect dora shal ke bor ko la win mi shal ke wer ko mo ti jang to kutin no ken jang ti cha men ken chop jandang ro cha connecting cha ka luch ne ti kono neke ti ken report no ko murle ni ala great people administrative area use ken ti kono chi were which bor ka jongle chi ken ti jandang ro men ti jandang ro chi ken kan medan me cha report ken yam ka men dang ro ke men dang jok then today report pa no ka jerun wanga me men di jandang ro la men jane cha kanek di native konti la ngwani murele so question jene chi SSPDF chikala do bika na bikan ka gang ka kor mi chikan me ke jikana kap re which bor gwade dan chi wali ngano chika red bell group chikana disam je je kon dia ling kane bika na bikan ka gang but na me chi murele je guje no advantage kake but te mo kwal goro no bialing murele te kono yos ke e kuma kirmi yadit ken ke tool ka kum kirmi yadit mili na ne no let ken ti chorian lot let ken ka ko shaka lawo kir no ko ne de longa control but cha ka gur ku kirmi yadit no bala on nang ne ken so andor wut ko michal ka me michael makoy le de janbor aken ne ka chan ne ko men ken jandang ro so tele mi ci kuma jala artir right now ka ci kala do bi kana bi kan ko protection mi ngai kono muku mi buku ne kan jang dial rei bor town kwa kuch ko mi chago jojan gwano ken ci tek den chala gwa ci jang ken dit ken ke kwar ken kana dier ka ke ci ke me ko re ci tuong ne ken ya me chao ken chwa ga nang chwa nyo lu jok kare di le la pai tu gan ta me ne ti jandang ro di cha ne ti la men kan dial so nyu je no ngode jang bu chu de long ko kap ka me ken jang ken ka kan ton wa ka la ko ba ka nak so jen ma dan le ro den ta me no mo so di yeri por me di na ngaji no no cha jang ro ko jandang ro cha kan nak re wich bor ka jongle amur le ne so cha raj me cha jalat ka cha je report online one ka dora shal ka me juba cha ne dang baro sha connect ne dang baro okay ne dang baro sha connect ka ne dang baro to tire dien te ka shekel shek tere dien shek mo erut shek murut ne dang baro cha ne re wi ka juba ti shek teten mi tuogo na million kono ma gwada na ka nei dang baro tin ke ni am report sha no ka nei dang diech but nei diala kono sha na ka nei dang baro te di shek muru te redien ka nei din kon tin naka ka area actual ke dong der yang idea je mi jiram la ti ke juba area mi chal ke lemun gaba ajen gwada na naka natin ala nei di ti ka robbery ke chur wa chi ka ben diena wana mo wachi kana chulip mech barkana ena ram moten wana mo barkana na kane dial lo te ke jibar tun wa long te ka bot dit kane tinji test ne immediately within she reke tokten en ram te wana mo mi chicken nen den na kane taram pal kane so she needed to chicken dang baro chicken kana gwad mi mo they were shooting randomly within Juba
Mana dien en bana nyok mi lat kono gwata me chane rach ka gad jan chitini ne me bala special report me de kono bana kula we ka dung Dr. Riek Machar kene kir me yadit no dio je chiridu ndi ala ngaje no chala do chi kir me yadit kene Dr. Riek Machar chi jigre wi ka juba bat chana kon gwi gwata men cha jojo gwanu ne gad jan shaka kam kwerti didn't tame re wiki juba gwanekien ci kon dial tiga ngejin wone ne gad garang wudi shalke ma biur garang chaja kwany la kwer la Minister of Environment cha kwany la kwer midi ngai kone dut sel pake ma yadit cha kwany la special envoy ke special program de kon lar nono kene de ti gwanekien tegere kume kire jela president nyaade envoy enyok wude shal keme ma biur garende ma biur agat John garende ma biur ala they are trying what they can got nate konte chi struggle they can collaborate jan tadan gor kan lo gor kan bikan power bikan bahinke right now chele te ko nga kina gwar ki cha ngak cha nga chien dan tekitin so man dien jenene cha nyawut ko mun chal ke kol ma nyang juba cha jelat kwara bote ka kwartin kan ne ko kene wona ka wani gani ka te gwana ken te kare kuma ka te ka position ti dit kel ka gat ken so na me la roda mu kon le gwijani la kir che de me che kon dia la ngajen no position dana je kam wani ga urun be je to burun ngane je no wuro shal ka ma biur garang de ma biur jen a kwere ma kaman vice president ngai kon vice president la nyande so what do you think mo which man we retire ki wa je wo ki ba kam nga position ba kam gade kir mi yadi mu wo talk ko dong be jien kwere be position me be kam nga be kam nyade and kan ajen ne ni atama che garame che so ko no ko chi kon dial ngaji no la power ko the shift ki we ko wen ken timo ti chicken goro biken kwer biken ejek so again dana le rode na men tamo right now re dwaran kwana ben gwasa me ka kwi kirma yadit kana Dr. Riek Machar meeting dana chala no shore lat kam dire wiki juba so according to information in dana channel in kondial wa chi wudi shal kame kirma yadit ke tut galwak no kanedi kokien wa chi ke jien chicken wo dor te Dr. Riek Machar teten lo wukan gwadula ka jo chalat gwaseme gwege jen wo mandul kane dong do badana dong de Dr. Riek Machar de je release ke je ki take some condition te dong kam ka Dr. Riek Machar te da agree upon misha agree dong da to gono de kan we re de na re malka ka je report e chala ne pan ko do to ko pan chala no can chika we ka chika odwal but outcome kana kon ngaj but what I hear kan it kon dong tie ke tin ngaj ka mandan le rode wa chika right ka kwi malka do bdan na malka ka je reason e dan e kwen ke wudi chal ka me tut galwak ko general mo michit mit tin ka gwaze dan ne lat ka mala 2018 revitalized peace agreement me wa tanya kir kana Dr. Riek Machar ko te tin medan ka cha nyoko min lat ka jere godan tame de go jen odong de dob de nyoko mi lat ka jelat jen ta dan le rode but outcome kana kon ngaje no ngum shiro da lat ki doba den mi shiro ro lat ka jemo but men cha ngaje lung wa chi ka dol ke Dr. Riek Machar but outcome jen na ken koneling ko mi she ben la to banje de ngaje no muto ko na but men ko predict na jenene o en Dr. Riek Machar chir me ngai kone tele dwer mi chala tini la ka jenu dong be kir mi yadi de paleka shira ma de paleka enjen ko tele dwer mi chalat no badil barar freely shengna men chi kon diala ngaje no cha Michael Makwelwe chaja kam power ko be Riek Machar be je yen ala be nyiri Riek Machar ki logo Riek Machar ko dio jadi nen bo ni ke jen tame kwa transitional government kwa je tan ke je te mi chalat wuri chal ka me Makwelwe chela do nen it does not mean that no this peace agreement cha je tan
kam kir ma yadit kana Dr. Machar no self kir ma yadit bu let kel kana Dr. Machar jen self kir ma yadit will never work with Machar his own word malarjan larjan o chiri Machar che bu let kel kana nga kene kir a chen cha mal ba chen cha ja tan ba it will never happen jen we take all this delay maintain calling conke katisha plan kan jen kuma jani shi o ilu kan ni jen wode malder kan lokomo ke nyirin ka Dr. Machar ko dole en wuri shal ka me Michael McQuaid even kir and mo now ke national election shi point den wuri shal ka me the kir mi yadi chebe pat but I na murai kona cha chance cha go kame en Ramadan lungne Dr. Machar ka machale look joga tap cha go kam ne je power ajo chawo jogo no Michael McQuaid jin Ramadan la Minister of Justice ko jera me dana chiri diak che ko kan pin to ko ngude to ko nyira but te me bia ko ngai gwase me na me trap ko kudu shal ka me Michael McQuaid mu were ma char we la reject de ma la ne to wan no de ko jeno be Dr. Machar be janga be Dr. Machar be yen ko run to wan but guess what Riek Machar is not an easy person me de yen like that aka korombe kan jen wuri shal ka me Michael McQuaid kon kulu weto ibe Mike be Dr. Machar be je dak no wude me rai ne ka diala la da je 1991 garage me ki tere me eta 1991 misha de minung ka kore chitore wika South Sudan 2013 again larken no Riek Machar to go they are the one planning that ko ka ala planin ke limi kan let kan yal kan jang and yal gor kono Riek Machar baje dil joj bichu do no lazy people te kan nur politician ko non tele mengai ke bado de na de kan dori de kan ladidi so again ta dana gor kan mishi ka Riek Machar can dismantle the rest of the people is along they can manipulate them shit ko kan manipulate in them and Riek Machar ka ruade gor de so dander go another thing Riek Machar che dier ke queen were no len were ka many people kan alaro Riek Machar am je ko te ne ngwanum to wajen Riek Machar ngum no yen Riek Machar shin wer ko no nok je all jinubi re ruainika nika me dane chaje wo kana all the cabinet ke 2013 do be wo ke jemo wo ke je ko ngai kire no jen corruption che jalat en kire ponje ko she gor ko jen take all the power to goro be Riek Machar be wo de me Riek Machar me bara che guji no by national election ba lel ba jalat ko national election de jalat ke 2015 right and then ko ngai jen mubu to ko no mo la talk to goro be kor be to ke 2013 en kire Riek Machar da bar ko charge bunak bar na rode charge ni re wechi ka kore charge tiam cherme lat ken no ina me Riek Machar plan ku and fail me cha nyod bonu e ka jene me kelio ta gu jeno na me chi talk propaganda me dwale wudu shal ke me kir me yadit keja ka dwale ko binaw ke national election ko jan ta dan la lat ke dictator logo jeno binaw ke election ko dwala ko she which already che yar be dil gor no be take ngwan to berialika to bram mo be ko le joy ke jan do bada ne jo je Riek Machar ro shulen ano alo wo jeno ro dai ko jene ana chi to gwa me na jen ana chi all this thing so mi chi kana mo mi chi Riek Machar mi cho go ben rar kashi 2015 dan the national election day lat keje chalaben entire dan e Riek Machar che demand ke no ba national election ba jala chairman ngai ke ne to kola senior government official re kuma ka SPLM so chi kir chalab nyoko mulu jitin jena kulti ke 2015 e kwa mal kwa nyom mata keje Riek Machar che mal che de lo ko jen noko mal ko kene tuk e kire medwal joje no e kire medwal ko logo jeno ba election ba jala dan cho kor jo tuk mi Riek Machar bu jogono jin wore wiki juba den chwe we ke den mitot 1300 gwani mo tikki mi yate 1000 of soldier kene look show ko jane dong ba jagang Africa Union la ke IGAD ke European Union kene international community bana mo show be ken chenga international community kan tai dan nakana je ken address eno nuare anaga ko ngai kono no me cha me chi kondi alaling took ke 2000 I mean I took on 16th December when ke end of December okay la changa well de chang well bakal actual chang well bakal when ka tok run ka pai wero wankin dang red wal jok
jen gwa they talk 20,000 people tere wiki juba karwade chi outside kan ni ala terar kan kalat another thing ne ko ne nake ke te cha kwen ka point na te cha kwen ji UN ji Red Cross chi ne te cha yak ye te chilen te kanen but figure cha je ke ken ka do be chi kana ye ken ga jen kwan ka mo karwade there is the people te jiri china kuntin but up to now kana goro ba kin yadi baje nan ka hybrid code ke baje nan ka CC ke ba lelde she can all the blame she can kala winga we Dr. Riek Machar she can le road and tam right now no kon right no te kan wer ko kuma dan le road ko te wer kan je ni re ke juba ni medane kwa wer kwa kana we karu ni shi kan wer and yet they are still holding position ko kador wer kati kan naf ko bi ka roch and o kan wer la lar kan wer de kon mal de kon kuno rami mum la jor ka ban wer de be jogo no el teni nene ka jeno che no de na te do go anda ni na te je and we saw dan ke liu ku kan demand a national election lat ke je but need dual ti sham ko weti ka dom choro these are the people in ko lat kari so mu chena mo jeni sha ngaje no chi 2015 chi kore u to ke 20 ke 2016 ka presidential palace me ba da kuma char ba je kule nyoko mu joy ke jara jen ta he da ne chere ma cha cha nyomu joy ke me cha cha ka exile jo ne ka South Africa jo te ne ke 2 years then ke 2018 cha nyoko jogo no amala lat ke kene lok cha nyoko jogo no jin wer ka juba ba kene lok me bi kule dak pin kana sai mun ga do dot mu kule te ke SPLA yo kit gwang faction and wale me charing ma char jogo no jin dio jen che kai ku chu ka kirim jadi no yang ma char gor no bi mal beben ko a man of peace chijen to koro can plan for it but we know the deal gorongot ten corner de we right kaka ko she first liberation cha talk la liberation struggle then aka second phase me wo de which ne te la citizen te ku chu door they can kwara nokana they can kula kwan so jin michi struggle door this should not be a reward keji ko cha jal door ko jan ta dan te kim ya di kire ko cha jal door general ramadan and dong de na they benefit from it no jin chi tam shi to ku wo kula char ka ku de ne be ku kula tere ku de ko ja kam chance ramadan no kana ka kwan kana don che de ya kirbo don che de le ya doctor ma char don de la wa ra de na nan tong mi don ye de ko de jo chi o jin chi struggle agent dong bu bi cham ko je dung we kele ma you should not use it as a family business okay a family asset che ko to ko tama so na me agenda na le rode reng ma char me mal ya tan che wore wuch so ka jen 2025 to continent ka ku ko chi ko to ka na sar mo kwale yin doctor ma char tama chi kon dial te ngai ko di che kir che the same tactic da me kana la ke 2013 kana nyom use kana 2016 che let che kan te ke way chicken ring machar chicken trap but ring machar ngaje je gwan wo take dup to beted to be use code ngaje no gankaje ka constitution gankaje a international community ko en so dan meje cha je ka kor du meje je ka kor lo kwala kem no de je so dan de kan ko feel proud no kon chine power chine use chine which ne but these people they did not use any single power kodi watani jene ke 2005 cha comprehensive peace agreement cha elat many me cha jugo no bia we don't bia ejek you know many me na wona ke independent no ke 2011 no because ran be defendant be ejek ku Dr. Machar men chal ke self determination nga wude chal ke me Dr. Machar okay but chikir mi yadi che dual che guje no mo mi ko ne medan me chi John Greng me chi yede jen cho chance je ko ba je kwanya langu ba je kwanya la kwer ajen chance dan je che chance de mi je makan John Greng makan liu so me chi John Greng chu liu den chu ten teram chi complain ko gar cha ga discipline right ke discipline wal me cha kam nen chalat ke 2002 ring ma char kene kir kene John Greng mabur so kene complain yo ki gunje bina ko election ala democracy boy bala democrat kay china bu take dictatorship but kir ko che guje no run mo na ka democracy ke wona ka national election ko ba boy che ba pat nan che guje no ngano akwa grab ni ja akwa consolidate ni gen power akwa kef la bom so tarambulo those are the things them kon lat karodin
So to agenda na talk. So ndo la cha dul pan kan outcome kan na ben but ngai kon dia la no ring ma char bala free now ki election. Ring ma char chi o gor jeno betere kwerka to me ka analysis da. Ring ma char gor jeno she which de banje which gao ba je liberate again birama kwera be ja kwan. So mo ga na nyu drop kan dit en kon ten yam then by go generation away. But no generation me we gorma na lat ke dictator ti chit ke kim yadit tel we mbogwa chit ke tama di dia liuke di te ke dream ko de South Sudan there allow democrat country can ke liu but right now they are going liuke kan dia so angun ku kana left behind nothing so na mo ajen ku ne jen nyal de nyal ke je ka kir me yadit ko korpa de payo chi kon dia ne me chalat so kir che logo no ba election ba jalat dole to check kwarti de bijek jena kwale cholo that is ridiculous wuri chal men yal dinga ko ngum de kire char no en wote ka kwerma ba kan ka je ke election men ya the road no na ga je ne ke ngum cho ke election another thing ngum bro de kogna mi ra mi cha gor ngu ku road na ga je so ne me mi le road ki mi cho da lat mi de kon dia le kon te ka ngech so jo me jen jo dana le road en walle mi goro de nywa ye kel bu kona ngaje gwa no sa Sudan gore jeno bala which mi gwa ka goide che ba lora bang tel nuarten goide ba gwa ko tin nuarten ko sometime la nuare ko ragu jeno tin lat ko re wika so Sudan tikin ten na de jeno ne ene de ka to re wika so Sudan take meat of it jira mala nuar ngade no titin churo do kwen golka ko so Sudan mi chete ka mala kwidu ko dwal na ka jijin ramran no mu kwen kwaro benerun biya ka lokan ti diality ti cham ka ngwan ti ka duom shoro lot jen ta dan dwal ken ke je lokan no de ne ko kende ka do de kan je jala yana linga no tel mur tel ram bum chet karam mo mi jogo ne je limno ka do la bum bom kan yana ne la chal ge bom luma okay wa lum la bum elo so jen ta dan tin so mu gi kona ta bum ka ne ti gi ken no mu wa kon wa je wo to den chikan kon den chikan mi nyo je right now yer karodian do you think election ba ga kwan so no it will defend anyok man yer kon wari janan my final word okay guri dun ka chi ma no kunten kon guyen kan wode ka yenong met I mean to be specific jitok duel tok duel ma mu gije no guardian take a position mi dan te ten ba mi ne ka again this is one of the factor me yer kon but mula rana char outside the box belar no yana chanlen tok duel ka la na do no rekelu dera madera poje kelet kemije bara ina hotel po ko la gujin wa kan ti mun nga ka kamone ta ka ne ka ta jitok duel agwa me bine to kel so that's the reason so kan wara la po kon long men la je ka shi mor chi ja no bi shi mor bi ga betray but bine ko ken bi ga betray ko nge je run chi bu to kel ka bu to ne ko kel but if you should think globally no nuara kel mala kon kula lar bichara no mu wa mi jeglat ba para nuara dial ndara gwa chi mi je ki dial de so na me am lero da amada dian kane ko na cha ko re wike juba shi kan celebration ni kan lat ku ko rin congratulate ko cha ko ni kim yadi waliu na gwa da me chiri payina lingane ano cha na bu tiang ka dor shal ka me do ma payam ko lan kanti these people they do not care about the corner shoot okay they don't care about the children just la lin kane cha no na brano na bit bang you know you are congratulating somebody with a make position karan baji congratulate goza dan and shichar and otaka ne ka titipin to kwala ledike Juba is not the goza dinigen other places are very important chitka da which run tomorrow Juba telot goza we election will be unless bala dictator for the rest of these people life don't the ne larne telem buka jek you know chiramenta murun ken wuke mbatka jen kan ka dom shodo lot so jo me gor jeno de nyaka yekel ene bana jikka ka la